Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Albert, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda natalgad apang gada. Day talaang tasaan ko amaliklikan ti uminom iti arak. Ket sapay lakuma, taday ito'y apakasaritaak, ket pakaagsawan dagiti naayat adumdumngeg, iti daytoy adrama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Albert. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, mangan ka nanak ko. Kasta ti kayat ko kada kayo, nanang. Nasikaso kayo kanyak. Ata anak ka. Ay, madanag anak no kasta arabi ikat awan ka pa ay. Nag-happy-happy kami lang ni George. Ngamin, birthday na. Anak, delikado ti agmotor no kasta anak kainom ka. Mangrugi kayo manan. Mangan ka nga rudan anak ko. Taing kanto maturugan. Nakapunas ka mo't manong. Ingka ka di makimisa? Agkukuyog tayo na akadananang. Anya makimisa. Sayang lang ti oras ko dita. Manong, di kagsarita iti kasta. Tati aldaw ti Domingo, ipaay tayo apara iti apo. No? Inparswana tayo ti Diyos, tapno agdayaw ken kuana. Iso ano kasto a Domingo, intay kumamot makimisa Nakadugat nga mo na ya. Abak mo sapay di pati ngagsermon iti simbahan. Kat, sa dinuarod ti papanam, no di ka mapan makimisa. Awanin ti bibiyang mo. Ay, sige. Ngamne, manong, saan ka kumaan na bartak nga agmotor, Delikado day ta. Ibagbagat day toy, takanayon ngamin nakainom ka no kasta sumangpet ka. Nagadulakit din nga mo maya. Amok nga amom dagiti ibalbalakad mikan ka. Ngam gapu tamaag ka, saan mo akayat atong palan. Ngamin, agari latati kinarawat mo iti ara. Apo, buwisit. Kunamlan, asino ka launay. Inton kun, matipab ka din na oras. Anya. At nakadi pa kwartam, George. Amang ano kurang to inuman ta. Dapay. Ayos nga rin. O sige, banat nga rudan. Mayat gayam ti awan pa'y pamilyanan niya, pare. Awan pagparikutan. Awan na. Ang kasmula ko na di mo kaya ti agpamilya. Kasanon ni Margie? Sa bagay. Uredan ton pamilyak. O minumaklat ha. Sana dahi ta tilapad. Awan gayam. Kunam amapan mo sa rungkaran ita ni Margie. Ang agin inom tamatan. Kat mapantalat ta Ay ayatan nakday jay. Iso apaster ken natalat ta. Anya ti maipay ko, taimay kayo. Kan, nakainom kayo pa'y. Sana bale. Saan kami mo't anabartek? Kailiw ka kaming kat. Margie. Kaano ka di asong batam ni Albert? Matagtaganan na mangururay iti panang sumbat mo kenkwana.
Anya nga'y tinasayat a masakbayak, no bilang tasong batan ka, Albert. Ay, awan pag nanagamit iti dayta, Margie. Ta addamat panggadak. Wen, adda pang gadam. Ngam, amin samot amat-mat gadam, kat ipipan mo iti bisyo. Kas ita, nakainom kayo nga imay. Tunggal umay nakpasyaran, nakainom ka. Kwa, sana balita ay ayatan ka, Margie. Sigigit din, Margie. Sungbata mo ni Albert. Uwan nga ron. Nuwag kalasa kayo. Mangidonarak iti may sababoy. Timakunak kada kayo adwa, agbalbaliw kayon. Kan maysa, jak kayat nakainom kayo asumarongkar kanyak. Iso sige, mabalin yun timapan, kat baliwan nyo ti sumarongkar, inton saan kayo nakainom. Pasensya ka ni di kalman, ha? Kaya't kas makitam, sa anak kainom ng imay. Nasaya at mat. Margie, mano abulan na agar-aramakan ka. Ngam, aging gayta, di na pala sinong batan. Amom ngamin, Albert, talaga adyak kayat ti lalaki amang nginom. Ken ad-adda adyak kayat ti manginom, apaki asawaak. Kaya't masawan, pakayanak. No saan ka nga agbalbaliw? Saan ka asungbatan? No kasta, adanam namakan ka? Wen? Ngam kasi tinakunak, saan ka asungbatan aging gaadyak makita ti panagbaliw mo? Margie. Jak kayat ati agbalin nga asawak ket manginom. Iso ano kayat mo asungbatan ka? Agbalbaliw kan. Mapan ka din makitsenda ita. Wan manong. Mabit lang, taykan kayo di kwarta. Atoy. 5 gasot? Wain, igatang mo iti arak. Arak! Igatang ko amin dahito 5 gasot iti arak? Wain. Ha? Naglalay nga mo ngay. Syakit din tibaon mo gumatang iti arak mo. Kanya ti kukuom ngay. Lasyak pa lang tibaon mo. Isumot lang ang mapan kay Jichendaan. Di agpawita ko. Ay, pakpakawan. Ditam. Sikat ti gumatang iti arak mo. Mutoy nga rudon tali magasot ko. Ay, saan ko ngay subli? Hinayon ko apakitsenda. Nagsaur ka. Ada na talga da panggadam. Ngamawan pa'y kontribusyon mo para iti kusina. Da kamilatan kanina ng tagas-gastos. Nagkadukit din na sa umo na ya. Pudnumot. O sige, inako ni Jichendaan. Kat ti 5 gasot mo, igatang ko iti sidaan. Tapno mairanod kami mat iti kwartam. Imbag tayo may ka, George. Uwan na. Tawan nga ro trabaho tayo ta Domingo. Aksya taman kiti. Sige At dawit kong arak. Oy, ayos nga ron no kasta. At dapayan pulutan na ginatang ko. Apo, may mayat manin sige, dititan paraangan nga uminom. Tanang parpariin. Hello, Beth. Kamusta kan? Agin inom kayo? Nabartak kayo pa yan? Apa nagbayag ka na kitsenda, Bet? Saan alala ka ti makitsenda, manong? Beth. Sika talaga ti kagarak. Umay ka kumasarungkaran. Anya? Umay naksarungkaran ngam agin inom kayo? Ha? Kan may sa? Jak kayat ti bartak a tao. Awan samot din inumunta, pare. Naibusan. Uwan nga rod, pare. Saan kayo kadipay analpas nagsasyat? Nabartak kayo na. Bet, inka man kumatang iti arak. Ikan kayo di kwarta. Anya? Ay sus manong. Nabartak kayo na. Kat si kamot manong George, agawid kan ta nabartak kan. Uwan, Beth. Tan nakababayin matkan ka. Ay, saan ka nga gawid, pare George? Maturog kan dito balay. Ay, bay amon maturog dito ni George, Beth. Inton bigatan nga agawid. Mga noan niya pa'y timapasama kan kwa na. Ngam nanang. Indumog nan itilamisaan. Uray ni Manong. Nagdumog mo tan. Ay, unay kat na dito'y adwan. Ala, bay amon. Saan abali ta adada dito'y paraangan.
Ken adamot linong to'y ayanda. Adamot agsumbangir ato gaw nga atidog. Agilad dan tulat taditan. Ay, una yan ni Manong. Saan ama uma iti arak? Tsaklapat siyan timbagambet. Pudnumat ngamin anabartek kayo iti husto iti kalman, Manong. Kat indumog yulatan ka ni Manong George iti lamisaan. Ah, Idi kwan, inyila yulatan iti daga. ah. Kakaasi kami kanina ng anang bagkat kada kayo anang ipaidda iti tugaw. Aya. Ay na, Manong, sigurado, no adda asawam, agkonsumisyon na talaga ken ka. Tamalaksit abartek ka, di ka pa'y makatulong iti gastos iti kusina. Uray si kalakumamot agbayad iti silaw. Di kagdanag. Syakton timang bayad iti sumaro no abil. Imbagam day ta Wen. namnamaak day ta. Nasken atumulong ka tadamat na talgad at trabahom. Saan la para iti bagim ti amom apanunutan. Wenen. Agsermon ka manin ako nak. Abak mo pa'y ni nanang. Ay, jak man amo ni nanang, tadi nakapalagipan. Ngam siyak Manong, talaga masurunak iti aramid mo. Manginom ka. Huston sumanao ka. Ay, nagpadaan nyo lang ka ni George sa gayem mo. Agnakam kayon, talalakay kayon. Albert, anya ti maypay ko? Kwa, Margie. Umay ka lang sa rungkaran. Ay, talagamot nga awan gayam denggam asauan niya. Agat arak ka manin nga imay. Kwa ngamin, Margie. Saan ko ngamin na may katipanaginom ko itaharak? Pangasim ta, awatom ko manakastoya. Anya? Kan may sa anak mo't adha ka sa tao. Dahil tila pa naging inom ko, diragsak ko. Ammom ka di Albert? Aday taarak ti puon ti kinadakas no dadduma. Irubo na ka dayta. Pakaigapuan dayta ti saan apagkikin na awatan. Adun dagiti nakita kakasta. Nangruna kada kayong agiinom. Agsasango kayong agtatagay. Sa inton kwan, adalabasit amadian na isawang ti kadwayo. Tagidaksen yun. Inton kwan, agbibinugbog kayon. Adda pa'y mabagsol. Agpipinirak kayo iti ulo. Ay, puera ka. Ta, sa anak mo, das kadakwada. Uray pa'y. Ah, Iso asika, Albert. No talaga nga ay ayatanak, agbaliw kan. saan mataday tat importante kat tinas ken ket agin inayat ta. Naragsak ta. Ay, sa anak ang naragsak, no manginom ti agbalin a nobyo. Ken ad-adda pa'y asa anak ang naragsak, no ti pakiasawa ket manginom. Sa dino ti papa naman ako, kat sumipngutang. Di talang ba nga barangay, nanang? Apay, Ag-birthday ni pare Victor. Tay, inanak ko iti bunyag ti putot na. Kaya tagaw awis. anya, rabiin Tay, anya ko man o Robin. Kat apay adi ka ag helmet. Sanen. Di tamot la bangera barangay ti papa na. Ag helmet ka Mabit lang ta inakalaan ti helmet mo. Sanen, nanang. Sige, mabana ko. Sige lang pare. Ano ti arak? Uminom tayo Kakaiso nang italamanan nga kita ta. Huwag nga rod pare. Busy kan sa kami nunay Iso di ka ba sumarong karmat dito ayan may. Bayan pare, umayak to. Kat agbalo nak to iti arak. Kastaman. Una pare, kandi kagdanag. Ta, mangbungunak to matan iti regalo kiti putot mo nga anak ko iti bunyag. Uy. Kastaman pare. Uray may sa te kumparek no kasken ka. Lukat mo pare. Maturo ka mo tandete. Balaya. Nabarta ka. Sabayag motor ka may. Sak, unay kan pare. Ano di panagkunam kanyak? Nalaynak nagmotor pare. Ala, no, kasate ko naman des. Sige. Aganat ka, wan. Waray. Wan pare, awan pagdanagam kanyak.
tiya. Kasla ag kinanti mata. Mga tulog ang sakit di. Pagtarak man titiag mo to. Tapno tara sa makadano na. Diyak mo ko Gapu iti kinapartak ti panagpataray ko iti motor iti daydi agundaway. Diyak nasiputan a kurbada gayaman. Ket nagdiretso ti motorsiklok iti kanal, Mr. Lonely. Imbaglaangan tasa nagrabe ti sugat iti ulok. Saan kumanadangran ti ulok no nakahelmetak? Adu manen a sermon tinangeg ko iti kabsat ko. Ngem saan akon a nagtagtagari. Gapu ta husto amin nga imbagana. Daytoy man di kapadasak. Tuy pagayam mo, Albert. Agyaman pagayam nga Albert iti impatulod mo a pakasaritaam. Ti adal dito'y pakasaritaam, saan tayo kumanga agmaneho anabartek. Ket no agmotor tayo, aghelmet tayo. Ken agaramat tayo kadagiti pang-proteksyon. Kaskenan ti aghelmet. Uray pa'y asidaglaeng ti papanan tayo. Tadi tay ammo ti makuna a disgrasya. Ala, sapay lakuma, tada na adal mo iti daytoy apakasaritaam. Ken addamet na ibatim nga adal para kadagiti dumdumay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam a nagpailingad itinagan nga Albert, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.